mātou te whātāra whātu le whaafonga mai mō mai siu tātou tunu'u. Ia, whaamalo le langsoi fua le lei, whaafitai fo i le ona sai, ia, i ngā ruenga o loo whengai ei ma le tunu'u. Ia, i so o se vaenga o loo mau moiri nei whaasara launga le tātou komiti. Ia, o whaamalawe tup whaafo se i whaamalawe mātu ia. E le nei tai ao, o le aso whareile le nei, o le aso ono Aukuso. Ia, o le masina rona valu, o le savalinga le tunu'u, i le nei tausanga lua whelua tasi. Ia, whaamalo atu le soifua mo le langi mama, ne fo mo le avanoa ma nei lao lao mātango fie. Ia, e toe Feiloaiga i fo i ma le tātou ainga whaasala lau. Ia, ina ia o atupea, ia whaamatalanga, i si o tātou tunu'u. Ia, e winga i tūlanga o loo whaanga solo ai le ngā ruenga, le komiti, ngā ruenga wha soifua maloloina. Ia, ina ia puipuiga pesi o tātou tunu'u mai le ongaonga o le wha ioti ua iai nei le lolangi atua KOVITI-19. Ia, o le fo ua whaatasi atu ma le tō wha sa mau lausa. Ia, o le wha atonisiri o au mau nei o le taitai fono o tātou komiti. Ia, ina ia whaafonga mai si o tātou tunu'u e pe ona iai lava nei ngā luenga. O le ua se fulfitu i le masina le masina o le talu o na whaatino i le nei ngā luenga. Ia, mai whaafitai e i le atua. O se whaafitai mua le na whaafitai te le lava i le atua. Ia, po le hafo i le mai o le tangata malon to mai. Ia, ma vaila au matulanga e whaahua waise ngā luenga umi whaape nei. O le tātou lama tonunga mauai. O le atua o tātou mawhai ai on whaatino le nei ngā luenga puipuiga si o tātou tunu'u. Mea lea, ia, whaafonga maia, ia le pai o le tunu'u, o le atau mwhai atu, ia se tātou lipoti, ia e winga e tūlanga o lo tautoai e tātou ngā luenga. E ere manatu, o se taimi on sao nole o le fionga le li fomai. I tūlanga o lo o tautoai ia le whaanga solonga o tātou tuinga po le national vaccination rollout. Lea o lo o whaanga ioi i taimi nei, sao no fo i tūlanga o le lava o tātou waila au. Ia e whapea fo ia i maenga o le tunu'u o lo o whaanga ioi nei li tātou tuinga o le dose mohua. Whapea fo i le tātou dose longa lua. E atoa i eiri tātou puipuiga o le tui. Ai, o te amatatuia e peifo o na sao noa te mai taipālamia i le o ngā tono o nei vai aso. E tūlanga o lo ua iei nei le toe whaauawina o tātou poloinga o vavao po o le state of emergency. I lalo i le vai ngatasi o 5 o le whaavai. O lea ua toe whaauawai tātou poloinga se i aulia le aso luas furuivo o Aukuso. O inga e whaavai aso. Ia o le ua toe whaauawai tātou polo i ngā ālawa le nā, but ngā na toe longo lava i le tunu'u i le whaafonga mai o lea tātou te i le level 1. Level 1 po le level sama. Ma o le nganga atua e tāwhiawhi mamau e pēr tātou komiti, ia masa mātou fui tua lalo i le mālo. Ia ina ia malu puipuia pēr tātou tua oi whaavā mālo. Malu puipuia pēr tātou tua oi whaavā mālo. Ia e whitu nai, ia tūlanga o vavao. O lo o whaawau pē te tonu si o tātou tunu'u, ma o mawhoi lana sao nol te mai taipālamia i nei vaenga ua talatala, ia e kongo e meise e tātou wawao sa whaatino mua sa, ia o na ua whonga le tunu'u i tūlanga o tātou wawao, ia ina ia tatala tūlanga o tātou ta elenga ia susama malolonga i matawhanga, ia meise fo i o kako beach fales, ia i maile sa i le tau sfululua i le OLE se i o atu le fiafi. Ia, ai tu atu pea i tūlanga i pūlenga mamalu o li mwhai pūle. Ia, e langolanga mai le tātou ngā luenga, le nganga atua. Ia, ina ia while mū pea le si o tātou tunu'u. Ia, i teimi o malolonga ia susa. A pe foi lai tūlanga i tātou maketi. Ia, nau whaafonga le tunu'u i le tūlanga i toe talatala malie. Ia o taimi e te tala e tātou maketi ma sanya i le tunu'u i tae ao sa, ma i le whae le vawe ao, se ia o atu i le iwa i le tae ao. Ia, whapena mo tātou malanga mo savai mo tele i salawhai, ia, i le pai o le tunu'u e whemalanga i e maisea i aso tumutumu e pe foila o le nei weekend,
ia o le umi fo i tātou weekend ona o le tūlanga ia i nea sā tamā whailunga ina o le sā tamā ia o le nā ua toe te tala tātou waa e pei ona māsani ai ia sā taitasi mera le pa i o le tunou ia lafo atu i le pūlenga wafu ma taulanga ia a me se fo i o le Samoa Shipping Corporation ia e whionga sunga le ataua ia e nā te whaasoasoina a tātou waa ia sā ia whaapea fo i te whamalanga ingo pasi e whaafeingo fia in whaafioai e le mamalu o si o tātou tunou ia o vaenga te tele nā iei vaenga e fio o iei sa mātou tala i se taimi pe ato e taliu mai ia e le tūlanga ina ia whaafonga mai le tunou ia e le o te tā la tātou tua oi whaawa malo e le taimi le nei ina ia toe whaamanino le lei vaenga ia o le nganga atua o le whaiunga le malo whaiunga le kapeneta sa iai ina ia a mata talanoanga a mata whaatalanoa ma e mō sirifia le tunou ia o mata upu tau te tala ina o tua oifa wa malo i taimi whaingata whaape nei e matua mo mia o na le lei ia soa lau pulenga ATUNU'U lua e iei tūlanga whaapea ia ma o lo sirifia foi ia o lo o tau fiofi foi ma le whaitete le malo New Zealand ia ai maisi foi Australia ona o lo o whealua i lava ia anga al whaamai nei mai le taimi o lona winga la pau al tūlanga sa tu lalo iai tātou komiti malo mantalia i foi e le palmia malan kapeneta a mata whaatalanoa ia mai ono umi ni whaatalanoa whaapea ia i le tūlanga lava ina ia whaamalia ina ni ia inga e ao e ATUNU'U whaadeta inga o Amerika Samoa ma tātou whaapea foi ia New Zealand ma Samoa nei o ni ia inga e ao o na whaamalia ina ia ai tamua mea uma matau mea uma ia il tūlanga i tātou puipuinga whaasoifua maloloina leo le asau no i le whionga i le rifoma i nei ia la fōtuia lausau o tātou komiti ia o le mea mōmua lawa na toe whaamauti noa e o mai le aso nei e le o iei lava se tasi ua maua na ngase le COVID i tātou atunu no saunga nei mupea ia se tātou atunu mai le whaamai o le vai aso tufu i lea muni sa tau no mai fu i le vaale na mai e nisi se lau man wha ia ua malolo i tua nisi o uma o nātou tui mai sa aus na ngai me nātou mananga mai New Zealand ia mai na ua uma siaki whaatolu le vai aso e le o tala i tua aro to e nisi o to te lea mai Amerika e le ngari mai Brunei e nisi mai Filipaina ia e whaisi whainga tau ATUNU'U ia so e mana o mia perwa wa ai tu teimi a tōre i tonu sa lope whaatlua i le vai aso o whaiarako swabs ia mawa waiho ia i nei te iwa i se mea ona o le riska lea taluna i le variant delta o le vave na pisi whaingofia na pesi so lo winga yo ai ngon vadele yo ai ngon vadele sai me cheki na yo de la tu vatas yo o ai o le fanga so longa ta tu tu ya sai me ne o talo men na fitu sulta si afe duo se la uno fa to be exact ya na fa tanga to o mo de festos o le awhai o la tau umone second dose wa complete ai o lusu fitu afe iwa se lau whālua a whapasene nā i tangata i e te tau na whaitui o 5 balu 0.9 o po ono sulu apasene o au si ele first dose ai mana o mia le second dose na ia whamausa di ai ni mawhai ona te mana si e lo tino le whama e le wau si e tātou lusu lua lusu 12% so e te leel tātou ngaruenga le tultuli le foi o mātou wa ai lo yason te nei le o man whai ngon nei wa yason to te lea tangata o le o atu ia panga solo wan mene whai e le ngato whai mai whai tūmano
awa watu fo mo party se so eu inu mo to ya wala fo eu yuta ya na ya inga na te ro pol tau fa vale pol le mana oi ya tu fe me wo mo tu ya fa tu fa mit pepa ya wo de lo ya e mo musu fo ila fa tu ya o nis fe me wo uma ya por fe me de fa ni ra tu o nai winga ia te lengi sei nga yo na lo fa ma ale tato puipuiga o lea ua mautinoa a tol fa yo tu ia na te le fu le va no e bana puipui ia tato o tu mai fa ma le fu o fa mautuina mai te le sai nga bunbudi ane e o ia tunu ia o pola tu puipui a tele alfea I foi man exposure e toi moa fo e toi moa fa ma e se la termine o tau le tinga ina tele o tau le tanga tai ma di diu o tele na mai fa mai o te ai tu ma na nisi tele nisi ngase mo fa ta si ai o ne o ia e tu ranga le mo ni maliu o lo va aia mai popole fiti e le o taitai ona pe o ye se vai nga foi a le o tau fai ti le fanga so ronga fa mai le fiti o fa tu pula ia pe o no le o ai to communities o inu le nga te le ia fa tu pula ia foi le fa ia la to o madliu mai te le complication ya le taitai fo ya to tangata o complete ni na to tu o le mato vai vede o no mo no tu e fiti lo tato ya pese I sa fata mala fai mali fa pe ai longa va ve o tu fa ma o le polenga na mo tato o le ata te vai ya to le ai le nganga na pe de o na te de fa pe o ia si o mai fa me sa o te tono ele o me fa ma na tu la sa I longa tato tu no e a ma ya no te tono ya e o mai fa ma ya le lo taimi a meta o termine o si la fiere de mai tu di ya lava o tato tanga te fai tu po a ya fa ma e to e rifo kun ala o mafutua ina na e maua mana sentino te e fa ma o di do ele te lava o tatou fol mai te le e o fi mai ia nisi na mai pe fa pe tau no mai ni mai le vai as ale le te ona lava le fa ia tanga tatou o fai tu pui o te le al swinga motu ni por ia le tele o no le to tele o mo festos a le sa ma di dunga ia le second dose pe no vai tu a fo le second dose o fo ne fa lu sia to tele to tanga uma ia fo mai malanga ne a le te ai tu a ia tanga tele fe tu pui o fa tino lo le o tanga renga so fu malo roina le fe no tu lo ia fo la tanga lo fi na un pe e le fai ni ora tu e pecha ya ne fata no e o na fai tu ne na le e ta ua ya tato o mon tato na luenga le fai to te tal no na ya tato ai na ya tato te uso to fa fine na to mai nga va e fai tu ono sa e fai tato tu o e te ma fa pito fa pe ya o e malaua ia titau ia mana te voi I le si tangata le lu te tua oi na malu tātou tua tele ia na malu ene o na ia tātou usua tangata ne e maua I mai fo ia e mane mwhai ana mo se wano e whai ni o rātou tui mai na whiororo fo I na I tangata ia I ua mai ai leo whai tui ana le whai na ko tonga fitinga o le cancer tulanga fa pena o le tatou supply tau no mai fa na fi si dos fu ono afe mo tupu
Suruna whaselau. Lea whai tausi si en taunu mai ana whit wādere. Au tātou supply munun mai lea o le COVAX facility e tolu wai ia lena mai lu mātou tolu suru afe e nā mai Australia au te iloa e te taunu mai hoi sesi tolu suru foi afe muni mai alo o sa peto e dua vai as taunu mai le se lau se fulu vai sia mai si apani atu fatasi umana o le tolu se lau mun tupu da vai e tolu se lau mun tupu afe ua te le atu le whaitau o whai e tatou atunu ia matangata ia e te tau ona whaitui ia nai wawai na ia tatou tau whai fui waka le si mea whaitare te mine pia tatou whaianga ia expiry date o tui ni pēra o tui mai Australia ia le tele expire ia October toi lang tatou whanga ia na mai mau atoa leo ni alo whai mai mo tatou pēra toi an tatou whanga o tūlanga lana o tu mau a foi ia le ofo le maro New Zealand isi vai la au le foi la pe na famtala foi mo o le o tau toi foi tato tusitala sanga pe mo mai toi nga vaccine tau le Pfizer tau na e ma fai tu ia tau sanga ia la lo met furvalu e ngata sfuru lua po to ia na vela ne tapena ia ona na foi fai te foi nisi le la veto so la to age group pe fa nga la to pe se furu no le ngata la to tu isi tu ranga ia so me mana ia tapena ta tu tanga venga ai me se le fenga i mar komiti ia e pa me le ta sanga ta to ia to tali mai fanga so longo ta tu ma ia whataua ia tātou le taimi ne o le mo tātou tō o e tau nuu mai loa ia le wha mai ia le se tau mo se tō whire mo no le mako whau sa whai whai ma toi te pare titi tua i le wha mai o ta siva sulvalu a tau whai tau le te leo nei tātou tangata maari liu e le se whasoan i lo pole me la whai ai le ni fa matalanga fa matala tu fa mai te ia o mali tonga ia le foi ni me ave puipuiga tu mai la nei vai tau ta tu e o ta tu lo ta tu ave fa matalanga ta tu tonga ta tu ta wina foi me o no puipuiga ta tu o le faingo tu puipui o no le se ngan na ma te mi te ruai le o ye ka ko choice le o ye ka ko me ko ka ko faia ya ta to le faia la ya o mai mau a to le ro fo le tu mai ya ta to so ni fa si no me ta o na fai ya o tu langa lana ro fa nga so o ma fa nga tu inga le tu no ato o si la fia o fale mai o mai no i tua polu ma sa vai o laua ia teams e le ngaka i teams sa tai wha are whare mai au ino nofo i tua au awatu teams tai dua tai tolu fofo to tele o nā i tū malo whawhare mai ia e ngai oi lana tau ta vale mao i tua sue ia i la tau le mwhai ono mai ia ono tarasanga ina fo ina ngā lulue whatasi a komiti o whalitunga tausi komiti tunga maa masui o malo e fa sosoani il fainga o tatou tuinga o le fainga tāna faise lockdown o tuine o nei vā i le varu vai aso o nga lockdown ni ringa taunga varu vai aso hata tade se so le fainga tāna e antau ma fofo polo mea a ien ainga mana mea le tui i tau fai faise la tau fai loi i loi mo ta vale ia ngā solo tuitua ma ia fa pere ia pe ta fo le sui le rato no le sui le mano ia pe ta u tene fo ma ia le fasino le me anga i tanga te fai tui so sani ho na ta to o tuno so sani mai ai na ia vave ona ato umana na mo e tanga te o na ngai fatino ta to tui pui
ia o se tau whamatalaga lea le taimi nei ia o lelei foʻi tumau sali foʻi le vaega o tatou wafu o i lea ua ona mai ai o le tele o vaaia o loa e oso mai fiti na gai saʻo mai loa lei nei e tolu aso ua o mai nei ia le ana e matua i vaai lava ia ua lava leai se mea faaletonu e o hoi vaafagota ma ia gasolo mai nei ia loo matua vavaai tutuaai lava le vatagaluega i le faatinoina o nei auaunaga ina ia malupuipui o tatou poras o tatou tuaoi e vau saunoa le susuga taitai folu e faatalitalanoaina o mea ia faapeo le papo ia o le talanoaga lea ia o tele iloa e au pou tau ia tamai ia se ia nai mafaufauga e faatino ai ia peisa ia mea faigatā ia o le vaai mai hoe lele po le ase malosi o tatou e se foi standards o New Zealand ia pau le mea tau teololo ia o nai tagata tatou ia lao i New Zealand la e se faamamavega pe avave o le mautu o le a le te quarantine ae mai se a tatou gasegase ia e vatu nei ia ua tiga le mai ia vatuaave o e quarantine le lua vai aso ia le o tatou silafia le faalolava i tausaga le utaga o tausaga le ia atugai sinofo ia ia tupu a faalalolava i mai e leʻi oo ia le tausimai ia o mea faapena ia talanoa nei taimi e soasoani ai le taufaapopola ai le uiga o le mea o loo fai nei ia e tumau a le tatou lagona tatou puipuiga e le fulu ma tatou lima ia o hoi taimi e ua loa laatala mai tupasese o vaaia e tavia e faia foi ona faataua pea le faia o tatou mask talifoga ia e taua foi le aua le sona tumutumu i mea le tauna feogaʻi ai ua le fufusi lana aoina oso ai le faamaʻi ia e alu uma lana toatele pea o le taimi pesia ai e maisa le variant lea le delta lea o le faia si faigofia ona pesi Aftai, ia, wa whaafonga mai ia le pai o le tunuu i tau mwhai atu e whaamatala ia mwhailo atu fo i ngā luenga lolo o whianga i mana usa ma tātou senga o li mta me tai fo mai mta soifua o lo o atu le au nanga ia al tātou komiti ni tuinga ia i whare mai whai tū malo uma i tutono le tunuu ia whapea fo ia tātou mobile teams e manatu i whaafonga mai e si tātou tunuu e toi whaataua le wala sa uno ele li fo mai nei o le ngā luenga whai whaatasi al tātou komiti e whapea fo i sui o nuu msui tamai tai o nuu e o le ua ngā il tātou tuinga i tui i nuu mawai, fio anga mawai ia e malu oil puipuinga li mwhai pule ia o le tatalo ala nā tia tātou komiti meisi ai le komiti e tina ia i lātou nei o lo iloa le tele o ainga i tua uta ia meisi ai le tūle i le whaletua masanga ia e whaasolo te fo i ana ia e tele ni tua uta ia nuuna ia o le ua tea ai tātou tuinga ia ia ni ainga o misi ia e te talo atu i sui ta maitai ia e whaapea fo i sui o nu ia alofa ngia tātou ngā luenga ina ia mautinoa ia e whaapea fo i le talo atu i vasenga o whaafenga inga ia wa to tele o tātou nu ia e iei le tele o tūla fono nu e tauna lotu mai la sa ia o ngā e o ngā mau ai to tele ia ma siringi ai whailau tusi o mtanga aluenga te itasi ma i kāle sia ua whailau tui ia ina ia whaingofia e maise ai to tele o i la tō na nofo i maumanga ma iuka i la fumanu ma vaenga whapena tūlau whaafonga mai sa moa ina ia mawhai o na iai se atoanga o le nei ngā luenga o o tau mwhai le tātou komiti. Ia ne ia whea i tūlanga i whaafonga mai nei mātua, a meise o nei whanau skorsipi fiti, ia na mātou whaapea atu o o mātou whisota i pēr i aso uma, ma le fionga i le ampasa, le hai komisina o Samoa o lo i fiti, ia le fionga li o ainga fitui e le saia, ia o o whisota i mai.
ma whaelo mai le tūlanga o le vainga o tātou whanau skosipi, le ngata i le usapi, i lauthala i suva, i e whapea fo i ma le Fiji National University, o lo o iei nisi o whanau, ia o lo o tauina whaafo mai ma to mai whaapitoa, ia o lo o whaelo mai ma o lo o e leo tū mai na fo i la, i le waa i komiti ma se mātou voi whautuanga i le malo, ia ina ia sila i tūlanga tā ua, sa lo le vasa fōto e amatai ia le semester lua po o mai on tu atu. Ia o lo o whaatino'u ma kūlanga ia inga uma e mo mia, ina ia malu puipuia, a o fo isi taimi whingalo ai le kabineta ina ia e toi whaafo i mai, o le anganga atole ia e toi o mai umalama. Awa o lo ia isi whanau o lo o sotai mai o lo malu puipuia la tau o to tele a, ia ai manatu au se tūlanga whaapena ta otopea, se whautuanga whaapena ia e le pālemia malan kabineta e whaatino a lo o whaakingol ngā luenga le fionga le ai komsina, e le long puia li mai a pesta, e le mtanga luenga o Foreign Affairs, ma o lo o whaelo mai, vaenga uma lava o lo iei development se fiti, ia maisa le vaenga le lei o sanga le mua na i tātou whanau skosipi, ia mara to tele foi o le mtua to tele o community sa mo fiti, sa lo le simele si le fiele tu no o le mkua ke le o le nu o sa mo o lo i fiti, ia o ana tama whanau o lupe whaalele, o lo mau tofi, ia i tono o whaalaptonga i Pasifika, o lo o peisi fiti ma o lo iei fiti, nisi fo e tamali ia ma Feiloaiga o si o tātou ATUNU'U, ia ua mau tofi ai, ia i ngā luenga o lo o whapena o na iei tono fiti o sa mātou tala lea, ia a whaile ai, ia o le nganga le nā, peia o na whai atu sa mātou tala i le whaafonga mai Samoa, ia o le nganga a tōle komiti, ia aua lava ne i tā whia sa whaamtalanga i tu inatu i si o tātou ATUNU'U, a mai tau mai, ia e ui lava i nā soa ma au māsina ma ova ma le tausanga le ngā luenga. Ia au lo o tau mwhai pēr si o tātou komiti le seri fō mai nei, le fionga i whaatonu siri ma au nei, ia ina ia whaelo atu i si o tātou ATUNU'U, ia ngā luenga uma, mātou te tala muli muli, ia pa ia o le ATUNU'U, ia mātou te matua atu le ngā luenga, o le tau mwhainga o le tuinga, ia i le tō whama le whautautanga o lo lipo iai si o tātou ATUNU'U. I le nganga o le loto maulalo, mātou te toi tāpā, ia fisoasoani mai i le tau mwhainga e whaatino le tātou tuinga, ina ia o le whaamoemoe lo iai, ia e o atu i Aukutopa po o November, ia o tātou taula lata i le target o lo iai, iwa sifuru 5% o le sefe si o tātou ATUNU'U a mai a umatui puipui e lua, ia ma o le nganga le nā, a tonu o seisi vaenga lea e ongo whaafeingo fia ai. Ia sa tātou fo i tala noanga ma New Zealand. Ia i le ono o amatan tala ia tua oi nei. Ia o ai whai fo i o le nau mai. Ia ai e le whaingo fia fo i ai e inga New Zealand ia. Mō ni tangata o atu i Samoa nei o atu i New Zealand. Ia whaapea fo i tangata e o mai New Zealand nei. E iei tātou malanga mulmuli o le masina nei. We have a repatriation flight coming in on the 25th of August, masina le nei, ia whaapena fo i ma September, whaapena fo i ma November, o le plan o lo iai e lua tātou malanga toi whaafo i mai po repatriation flight ia te sema. Ia ona pō i leo le pō i le nei tau sanga whaalkalena, ia i le alofa maleanga le lei mai o le tua, mātou whaapeatu, ia manuia le tāpō inga le ATUNU'U, mai lava i maunga te tele se i o atu i tātou whanau, ia anga le leile tua i whaiva o le nei masina fau o tātou sāvalia, tātou wa ia fwoi o amata o na sauti munga o whaamonianga uma ia e tō i le lau i le ele malau whanua la nuna waaba o si o tātou ATUNU'U. Manuia le ATUNU'U, manuia fwoi le sātama ia whaasoi fwoi ia.